Bafowethu, uMthandeni SK-ke laphana-ke wenze inkulumo eshiya abantu abaningi bebeka okuningi okwehlukahlukene-ke ngaphansi-ke kwale nkulumo-ke ayibhalile-ke ekhasini lakhe-ke laphana-ke ephumela obala ngaye uqobo lwakhe. Ubhale kanje, uthe-ke samehlula impela isikole, kodwa-ke impilo ayizange mehlule. Le wasephosta-ke laphana-ke iy'ngane zakhe-ke ajwayele ukuyiphosta-ke laphana-ke njengoba-ke sibonile-ke ekhasini lakhe. Le nkulumo-ke abantu abaningi-ke bashilo-ke laphana-ke ukuthi-ke ibheke ngqo ebantwaneni bakhe ekutheni-ke ufisa ukuthi-ke bafunde bona-ke bangafiki kule sigaba yena afike kuso. Yize-ke yena-ke noma-ke impilo ingazange mehlule, kodwa-ke ubafisela okungcono kakhulu. Le nto-ke bafowethu-ke iyakhuluma. Sikhumbule-ke bafowethu-ke sike saba nabaculi-ke babedume kakhulu endimeni kamaskandi-ke. Sikhuluma-ke ngomgqumeni-ke kanjalo-ke noMtshengiseni Mfokagcwense-ke. Abaculi-ke ababethandwa kakhulu-ke, kodwa-ke futhi nabo-ke imfundo yabo-ke yayingekho kahle. Njengomtshengiseni Mfokagcwense ungomunye wabaculi nje wakwaveza ukuthi-ke ufisa abantwana bakhe-ke naye-ke baqale befunde before bangene emculweni-ke laphana-ke njengoba-ke bona bakwazi ukunqoba ingqinamba yokungafundi kodwa bakwazi ukuphumelela. Nangu-ke noMthandeni-ke laphana-ke eveza into enjengaleyo ukuthi-ke cha, uyinqobile impilo ngoba uyehlulile inhlupheko, kodwa-ke imfundo akazange abe nayo. Okungukusho-ke ukuthi-ke empilweni yakhe ufisela abantwana bakhe ukuthi-ke bafunde kakhulu-ke. Bafowethu, asazi uma kunje. Abaculi bethu sibathandayo-ke laba kamaskandi-ke, ngifisa ukuzwa ukuphawula kwakho-ke. uMthandeni ephumela obala veza ukuthi isikole samehlula ngampela-ke noma-ke samhlula kakhulu, kodwa-ke impilo ayizange mehlule. Mina bokuyilokhu bengikuphathele khona, ngicela nje sidibane kwezinye.